Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, kemarin katanya si Jamile ketemu sama dinosaurus. Ilok apa? Padahal Jamile kan matanya rada-rada siwer. Kemarin aja badut mampang disangke ayam kalkun. Ini dia teman-teman, langsung aja tonton videonya. Pak joget ya? Kok ngos-ngosan sih? Kagak. Belum juga disuruh joget. Aduh, kasih tau kagak ya? Kagak bisa, Po. Di sono. Ayo kabur, Po. Kenapa sih? Ada ono dinosaurus, Po. Ayo, Po, kabur, Po. Dinosaurus di Iya, mana? di sana, no. Ayo, cepetan lah kabur. Dinosaurusnya gede-gede bener, Po. Ya udah, ya kabur ya. Aduh. Pak, kenapa juga nih Simpo? Emangnya kagak tahu kalau di sana ada dinosaurus gede? Ayo, Po. Ayo baru pengen nyamperin Empo nih. Kagak tahu dah, Ayo Po. udah kita pulang yuk, Po. Kita pergi deh, Po, selamatkan diri, Po. Di mana Iya, sih, Po? di kebun belah sono, Po. Iya, yang deket kebun jengkol. Po, hati-hati Masa deh, sih? Po. Ayo, Po, cepetan kabur, Po. Ayo kagak percaya dah, Itu Po. tukang nyoplokin orang, Po. Ayo, Po. Yakin. Iya, udah, ayo pergi. Bang, emang benar Bang di sono katanya ada dinosaurus ya? Iya, no, Po. Ada dinosaurus, no. Di samping bukit, Po. Ono, no, Po. Di samping kebun jengkolnya Haji Romli. Ayo kita kabur, lari. Bye-bye, Po. Ayo kita pulang aja. Untuk dinosaurus pan ganas bener. Lihat aja, no, di film-film. Tuh dinosaurus kan tukang nyaplokin orang. Udah di belakang bukit sini nih teman-teman. Katanya ada dinosaurus. Mana? Ayo kagak ngeliat dah. No, di mana? Ini katanya di bukit ini ada dinosaurus tapi perasaan adem-adem aja dah. Mana udaranya sejuk bener dah. Enak. Tar dulu dah teman-teman. Tar bentaran. Kayak ada suara-suara sesuatu sih. Dari arah mana ya? Entar dulu dah. Kayaknya suaranya mulai makin kenceng nih. Udah dengar belum teman-teman? Di sono no kayaknya no. Astagfirullahaladzim, beneran di sono ada dinosaurus. Gede banget ya. Tapi lucu, lucu. Serem sih sebenarnya. Ngeliatin Jamile nih. Ngeliatin Jamile kayaknya. Kagak, pengen ngeliat aja. Oh, ini yang namanya dinosaurus. Lihat teman-teman, serem juga ya. Gede bener lagi.